الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. शुक्रिया te zahvala perala amar de vese najgore se koji tano rab sa se to negro. As-salawatu was-salami opra amar amando peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koja hine učitelja glavu jakov. Salavati was-salami opra ekibej, opra sabja tabinja, opra sa okola manuša, šukar manuša kola, pratinena ove so drumo dži okijame skodije. Amin ya rab alimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derste je tema koja kavačera, inšala kavačera, kotara kola manuša, kola na kandena peda doren. Manuša kola na kandena peda doren. Manuša kola na kandena peda doren, čeđanape, maškaro najbare grehja. Manuš kola na kandena peda de, odvače dvape ko najbaru greha. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem akva greko čiđalike vrsta odmah palokova koja čela šike ava kese najbari se. To jest okova naverina ano Allah subhanahu wa ta'ala. Ebu Malik al-Meki pomini evtavar dežbare grehja ov isto penela sardi sa grehja čeranape čiđa. Di sa već nape vastenca di sa večer napi jakenca, ali pama samo je greho čeralape celu no trupova. Samo je greho čeralape celu no trupova. A od dva grehtano, keda jek manuš na kandela peda ja i peda re. Keritano neposlušno. Allah subhanahu wa ta'ala, ko Kurani Kerim večeri, Bismillahirrahmanirrahim, va kada rabbuke illa ta'budu illa iyahu, وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. El Isra, bišu trito, bišu štato ajeti. Sobiko prevod. Znači, o raptiro narediniče samo lese te klaninetu. O raptiro naredini samo lese te klaninetu. Em te da dorenđe šukari pate čerene. Kada jek olendra, ja pak sobdiđene, korotute oporiva a starine, mava će rorenđe ni Mama će rolenđe ni mavično prolende, a kada kavačera olenca vačer, lafija kolaka ovenen put poštovanje prema olende. Prema olende pažljivo, ponizno, vačer, ja rab mireja, nek to rahmet oprolende, onman kada imde tikoro, kada imde čavaro, onman rake. Čačika vačeča o Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Muhammed sallallahu alaihi wa sallam čini koje hadisi kama tri vrste manuša nakakoven ano dženeti nakadiken olen uopšte Allah subhanahu wa ta'ala. A odlajtane okova ki prva grupa ta nakala manuša kola nadikena peda dorem, to jest nadikena peda ja i peda de. Kova lela hedija, to jest lela da ih pokloni, pa od le poklone ona nezadovoljno, vačeri sartano od ova poklon sitno, ja pak sarta poklon na nešu žovu. Znači, bilo sa ovo poklon te dobina na voljani, te vačera da li žovu da li lošno vreme, to zahvalno kod vas dobinđana. Mi trito grupa koja je nakak uvel, nako sotini omiri se dženetestvom, tano okova koja non stop pijela, to jest notorno pijanica. A kvaligari omesaje, obeza, hakim.
Pa nakon hadisi Muhammed sallallahu alaihi sallam večeri penala i si trin dove kola lenape, to jest trin dove kola primi lenape, hem purinane nisa i sumnja te odbinente. A odlatane dova mazlumi tano odova oprokasne čerova pa da ih nepravda, onda na odbini dova e musafiresri, hem na odbini dova e da dorengri, to jest e da jak, eme da desi dova na odbini Muhammed sallallahu alaihi sallam panava čeri, Allah subhanahu wa ta'ala prokletinja okolen kola akošena pe dade pedaya. Prokletinja okolen kola akošena pe dade pedaya. A kada šunio dva asabja, sareva čeđe subhanallah pa dali Isusa komanuš, ta koši pedaya pedade. A Muhammed sallallahu alaihi sallam olenđo dova mutvođađare. Kanela. Odovatano, kada da je akoši, da je kesre da dorem, pa odola kola hine akošle i ranena, to jest hemona akošena i kontrastrana. Isto je da dorem. So znači, ko akoši da je ke ovu stvari akoši korkoropes, to jest akoši pedaja hem pedade. Šukari pa kova čerla pedadorenđe, tano jekotar osrednja udara eđentesre. Šukari pa kova čeralope da dorenđe, tano jekotar srednji udara eđentesre. Pa ako mangena arakhen udara, a ako mangena našalen odola udara. Ako ava čeri, amaro pengamer Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kab el Ahbar radijallahu anhu vačeri, Allah subhanahu wa ta'ala si jola temenja čeričave, kovana kandela pedadoren. Sarbi, so poanglam osotini i kazna ela hestri e najbarestri. A čalo kova kandela pedadoren, o Allah subhanahu wa ta'ala, osam kese dela buhulo dživdipe, sarbi olesto šukari pa kova čerela, so pobuter i čeri. Omer radijallahu anhu dikja manuše ko Međidul Haram sar čerindoj otavafi a kali pedaja ki Anglija pa kodumo pa dva manuš pučela Omer radijallahu anhu pučela li ja Omer da li me akava sočerala kakava način da li me šaja kalija te odužinama medajake a Omer radijallahu anhu vačevi na na štitu dužinetu. Tu na štitu dužinetu nije kujba preja so kuđante da ja dokijane ano lako pere. Na štitu dužinetu nije kujba preja so kuđante da ja dokijane ano lako pere. Nego tu akalje čerđanjeg šukarkotor kaj ka ove bud nagradimo akalje se. Muhammed sallallahu alaihi sallam isto večeri, tanela koje hadisi, mutovi. Sarko mi rađi dikja manušen, kola hine unade, ano džehenemi ki granka, a od ja granka hine andi jag. Pa pušta je Džibrila alaihi sallam, ja Džibril, koj ta nekala manuša? A on Džibril alaihi sallam večeri se pona, akalatane okola, kola akošle hem nakande pedaja hem pedade kod dunjaloku. Kola akošle hem nakande pedaja hem pedade kod dunjaloku. Kao včera inšala, ili hem je hikaja, isto primjer manuškova na kandela pedaja pedade, so ovololeja. Večeri Avam ibn Havševa večeri. Je ka prilika me alumko je tan korine o mezarja, to jest korine o kaburja. Pali i kindija namaz. Di klumpla je kabur zapravdilo, hemando leste i kola jek manuš ano manušestro liko kova hine, ali pala olesto šero hine herestro šero hine.
Kada i tislok ma trindroma o pishtinja, to jest rikninja saroher, hem palodova pono pla elinja, hem kuđako po kabori, kada kuđao kaboro so panilo, to jest učardilo. Taro te paše uzelo kabor di kava playa kapurja, koja kuvela da je džemperi. Pa poštum di se manušen koja ilo te playa, motverme koju ja puri sobe šalogote, a on maja večerana penana. Ak ja puritani i daja kalestru svi kislo kotar kabori, so riknija, to je so pištija saher. Pa onda opučele manušen, a so je se vepakva, so se su lokalese, so de salakava. Pa penela do kine terno, do kine kakija dunjaja, kine pijanica, baro pijanica, bud pijela. A i dajo reseva čeri se pomalo, močao, terđa više mapi, dosta piljan, a ovo lači rini pomalo, ajde moj purije, tu čutim kja so pištine, riknineja sarde kere, čutim više mateš navtod. Eva čeri pe penala pe da akava manuš nakljatano, pali i kindija namaz. Ko tartat kad nakljapali kindija namaz, o svako dive kotar po kabori, isto pali kindija namaz i kola, 3 puti riknini, to jest pištini saher, hem i rinim se ponovo ko po kabori. Ta svakakava dika nasmina ništa te večera, amare da jeđe, amare da dese. Sarsova čerža od ove edaja kreme da desi nodbinena te trudi namen, te na šako trudova, te na čeradicu, da je klošni pamar da jačeme da dese. Ti zbigina o armanja amare da do regre. O Allah subhanahu wa ta'ala ko Kurani Kerim, ko 3 ajetja barabar puri pominena pe po duj zabrane, kola jek bizo i duj to napomini pe na čajpe. Pa čeri pe ko jek to zabrane si, ko jek to tanva čeri, o Allah subhanahu wa ta'ala čeri kama pokorim tu men, Allah hese, hemo lesre bičal dese, Muhammed dese sallallahu alaihi wa sallam, pa ko pokorimi pe olese, a na pokorimi pe o lesre bičal dese, to jest na pokorimi pe Muhammed dese sallallahu alaihi wa sallam, penela o lesra ništa naka leoper, to jest ništa naka primini pe. Ko duj to tarva čeri, penela čereno namazi, hem deno zekati. Pa ko klanini, a na delo zekati, o lesra ništa naka primini pe. Manuškova klanini, a na delo zekati, o lesra isto naka primini pe ništa, to jest naka leope ništa. Ako ti to tarva čeri, šukrinen, to jest ove zahvala manđe, hem te da doređe, pa ko ovela zahvalu, to jest ko šukrini manđe, bače Allah subhanahu wa ta'ala, a na šukrini na ne zahvalno pe da doređe, penula ilo lesra naka leope ništa. Zboga kala lakija, Allah hesre najbaresre, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koje hadisi večeri. Allah hesre čehitano, ano čehi da dorengro, a Allah hesre holitani, ani holi da dorengri. Ko kraja na čolamen, osim te molina mare rabe, kovatano rapsa se to nengro, te barjačera marimani, te kanda okova so ova čera menđe, te di kamare da doren, pogotovo kada puljona. Sarbi hem ovo Allah subhanahu wa ta'ala, mangela men, hem zadvanovala menca, hem te name ka, o srednje udarajđene teste sarsova čeđama ropengamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ko mangela ta rake o srednje udarajđene testre, neka dikel pedale. Amin ya rabbal alamin. Subhaneke ve bihamdike ya la ilaha illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.